Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera kuri no nkuru igira iti abarimo Emmanuel Gasana batangajwe mu iteka rya perezida rishya ribashyira mu kiruhuko cy'izabukuru. Iteka rya perezida rishyira mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi bakuru 39 ryasohotse kuri uyu wa kane Ukuboza 2024 ririho amazina y'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barimo CG Emmanuel Gasana ugeze kuba komiseri mukuru wa polisi y'u Rwanda na guverineri w'intara y'Amajyepfo n'Uburasirazuba. Mu bandi bari kuri urwo rutonde harimo abari bafite ipeti rya Commissioner of Police nka Emmanuel Butera, Vianney Nshimiyimana, Brice Munyambo, ab'ipeti rya Assistant Commissioner of Police nka Damas Gatare ndetse na ACP Private Gakwaya. Emmanuel Butera yahoze ari umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi, yabaye kandi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Epfo. Uretse izi nshingano uyu mugabo yabaye n'umuyobozi w'ikigo cya polisi y'u Rwanda cyigisha ibyo kurwanya iterabwoba Counter Terrorism Training Center kiri i Mayange. Munyambo yabaye umuyobozi wa polisi diviziyo ya kabiri, yari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Nawe yabaye umuyobozi w'ishuri rya polisi ry'Igishari na komiseri ushinzwe ibikorwa bya polisi muri polisi y'u Rwanda. Yanayoboye kandi ishami rishinzwe ibikoresho muri polisi y'u Rwanda. ACP Damas Gatare we yabaye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda n'umuyobozi w'ishami rya Community Policing. CP Vianney Nshimiyimana uri mu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yabaye umuyobozi w'ishuri rya polisi y'u Rwanda rya Gishari, yabaye kandi umuyobozi wa polisi baturutse hirya no hino ku isi bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Cote d'Ivoire. Ni mu gihe ACP Gakwaya yabaye umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru rya polisi rereye i Musanze, yayoboye kandi ishami rya polisi rishinzwe ikoranabuhanga. Mu bandi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo abafite ipeti rya Senior Superintendent of Police nka SSP Muvunyi Kayinamura, SSP Ntacyo Burahinda. Batatu bafite ipeti rya Superintendent of Police barimo SP Fidel Kayitana, SP Ruboneza Nkorerimana na Samuel Nkundibiza. Harimo kandi abapolisi 25 bafite ipeti rya Chief Inspector of Police nka CP Jean Claude Kuburabuza, CIP Jacques Munana, CIP Modeste Ntibaziyaremye, CIP Eraste Nibizi, CIP Florier Uwambajimana, CIP Joseph Nzabihimana, CIP Faustin Hagenimana, CIP Vedaste Ruzigana, CIP Jean Claude Semigabo, CIP Gahigi Harerimana, CIP Rukundo Mucyo na CIP Rafiki aho rukomeye. Urutonde rw'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ruriho na CIP Leopold Musonera, CIP Fidel Ngabo, CIP Innocent Hajabashi, CIP Alphonse Nshimiyimana, CIP Jerome Sebahire, CIP Viateur Hategekimana, CIP Samson Imaniriho, CIP Ernest Hategeka na CIP Innocent Nshimiyimana, CIP Makire na Mukamusonera, CIP Felicien Twagirayezu na CIP Emmanuel Wingabire, CIP Alexandre Hategekimana. Abahawe ikiruhuko cy'izabukuru harimo batatu bafite ipeti rya Inspector of Police nka Kaberuka Mpumuro, IP Marie Claire Nisingizwe na IP Josephine Kayitesi. N'amakuru ugiteze amatwi hano Kumena Official. Reka dukomeze n'amakuru twabateguriye hano Kumena Official kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti Rubavu umwana na nyina bafatanywe amabaro 8 y'imyenda bari bakuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya magendu n'ibindi byaha byafatiye mu karere ka Rubavu abagore babiri bari bafite amabaro 8 y'imyenda ya caguwa bacuruzaga mu buryo bwa magendu. Abafashwe na mubyeyi w'imyaka 57 n'umukobwa ufite imyaka 27 y'amavuko bafatiwe aho batuye mu mudugudu wa Runyeheri, akagari ka Nyarushyamba mu murenge wa Nyakibira
wa Nyakiriba mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati hagendewe ku makuru yizewe polisi yari ifite ko hari imyenda myinshi y'amagendu ibitse mu ngo z'abariya bombi. Bidatinze abapolisi bo mu ishami rishinzwe kurwanya amagendu bahise bahagera, bahasatse basangamo amabaro 8 y'imyenda ya caguwa yinjijwe mu gihugu mu buryo bw'amagendu avanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SP Karekezi yashimiye abaturage batanze amakuru, aboneraho gusaba buri wese kwirinda amagendu bitewe n'uko amafaranga ava mu misoro n'amahoro akoreshwa mu kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, ibitaro n'ibindi, bityo ko kubinyereza bikaba bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Yabibukije kandi ko polisi yabahagurukiye mu bufatanye n'izindi nzego n'abaturage, kandi ko kwishora mu bucuruzi bw'amagendu bihanishwa ibihano bikomeye birimo igihano cy'igifungo kitarengeje imyaka 5 n'ihazabu ingana na 50% by'agaciro k'ibicuruzwa byinjijwe ku buryo bw'amagendu nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga imicungire ya gasutamo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba rikoreshwa no mu Rwanda. Uracyateze amatwi hano Komena Official. Dukomeze n'amakuru kuri no nkuru igira iti muri Mozambique abigaragambya 12 barashwe mu cyico umunsi umwe. Abanyamozambique 12 barashwe mu cyico, abandi 34 barakomeretswa n'amasasu mu myigaragambyo yabaye hagati yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 Ukuboza no kuri uyu wa 4 tariki ya 5. Ni amakuru yemejwe n'umuryango utegamiye kuri leta witwa Plataforma Adeside muri raporo wasohoye kuri uyu wa 4. Iyi raporo ivuga ko mu bantu barashwe mu cyico harimo 7 bo mu ntara ya Nampula, umwe wo mu ya Maputo, 2 bo muri Cabo Delgado, umwe wo mu ya Sofala ndetse n'undi umwe wo mu ntara ya Ihambane. Ni mu gihe mu bakomeretse harimo 20 bo mu ntara ya Nampula, 7 bo muri Cabo Delgado, 3 bo muri Sofala, 2 bo muri Ihambane n'umwe wo muri Zambezia n'undi umwe wo muri Maputo. Abanyamozambique bari mu myigaragambyo kuva ku itariki ya 21 Ukwakira ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangazaga ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yahabaye. Ibyavuye mu matora byerekana ko umunyapolitiki Daniel Chapo wo mu ishyaka Frelimo uriri ku butegetsi ariwe watsinze amatora, mu gihe Venancio Mandarane wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi nawe watangije imyigaragambyo yemeza ko ariwe watsinze. Kugeza tariki ya 1 Ukuboza imibare yerekanaga ko kuva muri Mozambique hatangiye imyigaragambyo hari hamaze kwicwa abantu 76, mu gihe ababarirwa muri 140 bari bamaze gukomeretswa nyuma yo kuraswa. Imibare yagaragazaga kandi ko abarenga 3,000 bari bamaze gutabwa muri yombi. Guhera kuri uyu wa 4 muri Mozambique hateganyijwe icyiciro cya 4 cy'imyigaragambyo ikomeye igomba kumara icyumweru. Imyigaragambyo yahamagajwe na Mandarane wasabye abamushyigikiye kwigabiza ibice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko bagafunga imihanda itandukanye ikoreshwa n'abantu benshi. Turacyari mu makuru hano ku Imena Official. Mureke dusoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho witwa Jean Pierre Bemba rwose yikomye Karidinali Ambogo uherutse mu Rwanda na Kimatatu. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba ntiyariye iminwa mu kuburira abantu bose barwanya byimazeyo ivugurura ry'itegeko nshinga ryifuzwa n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Bemba avugana n'abanyamakuru yamaganye disikuru yise rutwitsi zatanzwe n'abayobozi b'amadini mbere yo gutinda ku nyungu Kiliziya Gatolika ikura muri izo diyoseze. Atiriwe avuga izina rya Karidinali Frodelan Kambogo, Jean Pierre Bemba yamaganye ibyo bikorwa maze ahamagarira abayobozi b'amadini guhuriza hamwe abaturage ba Kongo, nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net bivuga. Ku bijyanye n'uwahoze akorana nawe Olivier Kimitatu, ubu
wegereye uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi muri politike Moise Katumbi Bemba yagaragaje ko impungenge zo guhindagura aho ahagaze mu gihe kitarenze imyaka 5 ari ikibazo kimwe. Jean Pierre Bemba yavuze ko yiteguye guhishura amazina y'abantu bahungabanya ubumwe bw'igihugu, anasezeranya kuvuga abantu bica Repubulika ku kiganiro kizakurikira. Ikigaragara ni uko Jean Pierre Bemba ashyigikiye ivugurura ry'itegeko nshinga, ntabwo rihindura itegeko nshinga. Icyakora yanze yivuye inyuma ko ingingo y'ibanze iriho itegeko ku bwe ivugurura rigomba gukora ku ngingo enye zikurikira: iya mbere, iya 13, ya 51 n'ijana 99. Ndahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, nizera ko yabaguye neza cyane. Mukomeze mugubwe neza cyane. Bye bye.